Kapiteni Ibrahim Traoré afatwa nk'umucurabwenge ukomeye cyane w'imiduramatwara zo kwigobotora abakoloni b'abafaransa mu gace ka Sahel. Byatangiye ari we wikura ku Bufaransa maze anabwirukana mu gihugu cye budakiye kabiri. Abanyamali bayobowe na Assimi Goïta nabo babazingishije Abafaransa babasubiza iwabo hirya ngiyo, burira indege basiga Mali basahuye byinshi bagasiga bayishyize mu bukene bukabije cyane. Butaracya kabiri kandi igihugu cya Niger nacyo cyakubitiye hejuru maze kirukana Abafaransa burira indege basubirayo, basigira niyo umuntu butari bukomeye cyane bwacanye Paris bukayigira umuturirwa ukomeye cyane, ubundi bigatuma ushashagirana ugahinduka umujyi w'igitangaza ku mugabane w'Uburayi. Ibyo rero byabaye intambara y'amateka yatumye Abanyafurika bakanguka ku maso, ubundi nabo basobanukirwa impamvu bakwiriye kwirukana abakoloni babakolonira igihe kirekire bagatwara n'ibyabo byose. Nibyo byabaye mu minsi ya none, aho igihugu cya Ghana cyasabye ubusabe bwo kwinjira mu gace ka Sahel cyangwa se mu bihugu bigize umuryango wa Sahel. Ibihugu bigizwe na Burkina Faso yashinze uyu muryango ifatanyije na Mali ndetse na Niger, none Ghana nayo ikaba ishaka kwiyomeka kuri bino bihugu. Perezida wa Ghana Mahama John wamaze kwandika ibaruwa isaba kwinjira muri uyu muryango, ndetse umuryango wa Sahel nawo ukaba wamaze kumwinjiza ku mugaragaro. Byari ibirori by'agatangaza. Abaturage ba Ghana nabo ngo bakaba bigobotoye ingo y'ubukoloni y'Abongereza imaze imyaka myinshi cyane basahura umutungo kamere w'Abanyagana, abawuruza indege ndetse n'amato menshi cyane, ubundi ukerekera i Londres n'ahandi hantu henshi cyane ku isi ugakwirakwira. Ariko Abanyagana batagira icyo bafata mu nyuma yuko batunze ubutunzi buhambaye cyane. Ikiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe uburyo akarere ka Sahel cyangwa se agace ka Sahel gakomeze kwaguka, aho ibihugu byinshi biri gusaba kujyamo, ari nako bitandukana n'abagashaka buhake bari barabikoranije igihe kirekire. Ingiye muri kuva muri kiganiro nitwa Medar. Amahirwe n'amafaranga yaba aribyo Nyagasana bahundagazaho. Nibagirwe gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Sahel ni agace gaherereye hagati muri Afurika y'Uburengerazuba, aho kagizwe n'ibihugu bitatu byamaze kwiyongera igihugu cya kane cya Ghana. Aka gace kagizwe n'ibihugu byinshi, ndetse ikintu gitangaje umunsi wa none nuko igihugu cya Burkina Faso ndetse n'igihugu cya Mali byamaze kugira umubano udasanzwe, aho abaperezida ba bino bihugu, abasirikare b'ibitangaza, abasirikare batari ku bundi abofisiye nka Kapiteni Ibrahim Traoré, umwofisiye mutoya mu gihugu cyose ariko umuperezida ukomeye cyane muri Afurika yose, ndetse na Colonel Assimi Goïta, abagabo b'ibitangaza bakomeje gukwirakwiza impinduramatwara ndetse no kwagura ubufatanye bukomeye cyane. Aha ni mu gihe bafashe gahunda yo gukuraho imipaka hagati mu bihugu byabo kugira ngo abaturage babo bahahirane. Iyi gahunda rero ngo yatunguye Abanyaburayi, hano yatumye igihugu cya Ghana nacyo gihita kirukankira kwinjira muri uyu muryango, kuko ibyo uyu muryango uri gukora ibirenze ibyo Afurika yigeze irota kuva na kera. Ya Africa Unite cyangwa se United States of Africa yahoze kera iri kuvugwa n'abagabo baharaniye impinduramatwara mu bigendanye no kwigobotora bagashaka bake b'abakoloni, ariko bagahora iteka bahezwa inyuma ngo noneho inzozi zayo zaba zimaze ndetse zitangiye no kubimamo, aho Mali ubwayo yamaze gukuraho imipaka yiharshaga Mali ubwayo yamaze gukuraho imipaka yitandukanyaga n'igihugu cya Burkina Faso. Ibi byakozwe kugira ngo abaturage bose n'ibihugu barusheho guhahirana, ndetse amasezerano y'abarasizwe y'ubucuruzi hagati y'umugabane wa Afurika n'ibihugu biwutuyemo ngo yoroshywe cyane. Ubu ngubu ntiwabasha gutandukanya igihugu cya Burkina Faso ndetse n'igihugu cya Mali ku mipaka yabyo. Nta ndangamuntu, nta passport ndetse nta n'urundi rwandiko rw'inzira rusabwa kugira ngo winjire muri Mali uvuye Burkina Faso, cyangwa winjire Burkina Faso uturutse mu gihugu cya Mali. Ibihugu by'abavandimwe ubundi kuva kera, by'ubutunzi buhambaye cyane, ibihugu by'amateka mu bukire bukomeye cyane, bikungaye kuri zahabu y'akataraboneka, nka Mali ifite ubutunzi bwinshi cyane munsi y'ubutaka, Burkina Faso igihanganye mu bigendanye na zahabu n'andi mabuye y'agaciro. Ubu ngo byamaze kwiyunga no guhuza imbaraga hamwe. Ibi kandi byatumye Niger nayo yihutira kwakira mu muryango igihugu cya Ghana. Ghana ni igihugu gishyashya gishaka kwinjira mu muryango wa Sahel, igihugu cy'ubutunzi buhambaye cyane, igihugu cy'amateka cyagize abagabo b'intwari babayeho baharaniye ubwigenge no kwigobotora bagashaka bake b'abakoloni ku mugabane wa Afurika. Twavuga nka Kwame Nkrumah, umugabo w'amateka isi yose n'ubu ngubu ikiga, Abanyafurika badasiba kumva imbwirwaruhameze ndetse basoma ibitabo bye. Ibyo rero byayobeye igihugu cya Ghana na perezida wacyo mushyashya John Mahama kwinjira muri uyu muryango wa Sahel. Kwinjira muri uyu muryango wa Sahel kandi bikomeje kwaguka, aho igihugu cya Chad nacyo gishaka kwiyomeka muri ibi bihugu. Ubundi kwinjira muri Sahel bisobanuye gutandukana n'abagashaka bake b'abakoloni.
ibihugu byose ngo umugambi wabyo ni umwe, ni ukwirukana iterabwoba ndetse no gukuraho ingabo n'imitwe yitwara gisirikare ibyazengereje aka gace, ariko ngo biterwe inkunga n'abo mu burengerazuba bw'isi. aba ngo nta kindi bagamije keretse kudurunganya ndetse no guteza imidugararo hagati mu bihugu bya bano baturage. Mali, Burkina Faso, Niger, Ghana ndetse na Chad iri gushaka kwiyongera kuri runo rutonde rwa bino bihugu ngo bizaba ari igihugu kinini cyane ku isi, dore ko kizaba gifite ubuso bunini cyane, ndetse ngo nikimara guhuza cyane kuyiha imipaka ngo bizaba ibintu by'amateka isi yose yari yariteze. Imbaraga z'abantu baperezida bato b'abanyafurika bari gukoresha ziri gutungura abo mu burengerazuba bw'isi, aho batari biteze ko Burkina Faso ishobora kugirana umubano ukomeye cyane n'igihugu cya Mali. Dore nk'ubu ejo bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gushaka gukora ubugambanyi iciye muri CIA kugira ngo igambanire igihugu cya Burkina Faso, kuko Kapiteni Ibrahim Traoré byagaragaye ko abaturage b'umugabane wa Afurika bamuhagazeho nyuma y'imyigaragambyo yabaye, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zigambiriye guhitana Kapiteni Ibrahim Traoré zibicishije mu mujenerali w'umunyafurika, ariko amagambo ye akaza guteshwa agaciro n'abaturage ndetse n'urubyiruko rwa Afurika. Ibyo rero byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibura aho zimenera ngo zice Kapiteni Ibrahim Traoré, niko kwinjira mu gihugu cya Mali maze zingenga Assimi Goïta ngo zimutere inkunga ingana na miliyari 12 z'amadolari y'amanyamerika kugira ngo baze babone uburyo bongera gusubira mu gihugu cya Mali. Maze Assimi Goïta mu butwari bwinshi cyane arirahira arirenga avuga ko Mali ari igihugu gifite ubwigenge buhagije ndetse n'umutungo wa kamere kidakeneye inkunga z'amahanga habe namba, ngo bwacyo kihagije kizakoresha umutungo gifite ngo ubundi giteze imbere abaturage bacyo. Ibwo ngubwo inzira y'ubugambanyi yari ifunzwe ndetse ivuyeho. Abanyamerika basubiye muri Amerika bafite ishavu ryinshi n'agahinda, ibibaza ubwenge Abanyafurika bitangiye gutuma banga impano bahabwaga n'Abanyamerika ndetse n'abandi bose mu burengerazuba bw'Uburayi. Ibi ngibi bivuga ngo miliyari zirenga 12 z'amadolari y'Amerika zari zigiye koherezwa mu mishinga myinshi cyane zigakwirakwizwa mu gihugu cya Mali, ubundi Abanyamerika bakaza gukurikirana bakabona uburyo begera Mali, Burkina Faso, Niger ndetse na Chad iri kwinjiramo na Ghana yamaze kwinjira muri uyu muryango. Abaperezida b'ibino bihugu abenshi ni abasirikare. Niger iyoborwa n'umusirikare, Burkina Faso umusirikare, Mali umusirikare, keretse Ghana yonyine iyoborwa n'umusivili John Mahama, ariko n'umunyapolitike mu Pan-Africanism ku kigero cyo hejuru cyane. Iyi nkundura kandi yatangiye mu gace ka Sahel, yatangiye kwaguka aho yageze no muri Senegal. Ingabo z'Ubufaransa zikaba ziri kuzingishwa kugira ngo zirukanwe muri kino gihugu zisubire iwabo i Burayi. Kino gihugu kiyoborwa na Bassirou Diomaye Faye, umuyobozi mushyashya w'urubyiruko uyobora igihugu cya Senegal. Ibyo kandi byamanutse bigera no muri Chad, aho ibihugu byinshi cyane nka Botswana, Togo n'ibindi byinshi cyane mu karere ka Sahel ndetse no mu nkengero zako bitangiye gushakisha uburyo byakiyomeka kuri bino bihugu ngo byazanye inkundura n'impinduramatwara ikabije cyane yo kwirukana abazungu no guca ubucakara bwari bumaze igihe kirekire, ubundi bakabana n'Uburusiya. Nk'ejo bundi perezida w'igihugu cya Mali Colonel Assimi Goïta akubutse mu gihugu cy'Uburusiya, aho yaganirira perezida Vladimir Putin kuri byinshi cyane bishobora guteza imbere umugabane wa Afurika n'igihugu cye cya Mali ayobora. Ibi kandi mu biganiro yagiranye n'itangazamakuru agikubuka mu gihugu cy'Uburusiya, yavuze ko perezida Vladimir Putin ari umuyobozi mwiza cyane ndetse ari umuyobozi utagamije kugira inyungu namba yakura ku mugabane wa Afurika. Agaragaza ko igihugu cy'Uburusiya ari igihugu cya mbere gifite umutungo kamere uhambaye ku isi, amabuye y'agaciro, gaze ndetse na peteroli bitaracukurwa ahandi ahari hose ku isi. Ibyo rero bikagira igihugu cy'Uburusiya igihugu gihambaye cyane ku buryo ngo nta kintu gikeneye gukura ku Banyafurika, aho ni mu gihe Abanyaburayi n'Abanyamerika ngo bo Afurika itariho ngo bacukure hatarimo imyigaragambyo n'intambara, wabona ubukungu bwabo bumanuka bugwa hasi nk'imiturirwa irashweho ibitwaro bya kirimbuzi. Ibi kandi bikomeza gutera Abanyaburayi benshi cyane ubwoba, aribyo byari byarateye ubwoba Emmanuel Macron w'Ubufaransa nyuma yo kwirukanwa mu bihugu bitatu, hakiyongeraho Senegal no kuzingisha ingabo ze zimaze imyaka irenga 60. Ngo ubu noneho afite ubwoba umwami w'igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se umwami w'abami w'igihugu cy'Ubwongereza, aho igihugu cya Ghana nacyo ngo kigiye kumuva mu myanya y'intoki. Ibyo kandi niko bizasunikira n'ibindi bihugu ibyo mu karere ka Sahel no mu nkengero zako kwinjira muri uyu muryango ugamije kwirukana bagashaka bake b'abakoloni ndetse n'imirimo yabo no gusenya inganda zabo. Ibigo bya gisirikare bimaze igihe ku mugabane wa Afurika bituye bidafite intambara n'imwe birwana, ahubwo bicukura amabuye y'agaciro bigapakira indege n'amato bikerekeza mu nyanja i Burayi, Amerika ndetse n'ahandi bakeneye byinshi cyane biturutse ku mugabane wa Afurika.
ibyo kandi nibyo byateye abanyafurika kwigobotora ndetse no gukanguka nyuma yo kubona kapiteni Ibrahim Traore ndetse n'abagenzi be bakora ibikorwa bikomeye cyane byo kwirukana aba bazungu bari bamaze igihe bayogoje umugabane wa Afurika. Ubugambanyi bw'abanyaburayi n'abanyamerika bwatumye abanyafurika bakanguka babona neza ko Amerika ndetse n'abanyaburayi nta kindi bashaka ku mugabane wa Afurika keretse gusahura ubundi bakagira Paris, Londres n'indi mijyi ikomeye cyane nka za New York, imiturirwa ishashagirana cyane ndetse imijyi imurika, naho igihe ibihugu bya Afurika bitewe umwijima w'icuraburindi. Nyamara mu maraporo batanga bakavuga ko uburenganzira bwa muntu, inzara n'ibindi byinshi cyane byishe abanyafurika, amazi atagera kuri bose ndetse n'amashanyarazi, ibihugu biri munsi y'umurongo w'ubukene ndetse bikaba bibayeho mu buzima buhambaye bubabaje cyane abaturage babayemo, bikitirirwa abayobozi batagishaka ko bayobora ibyo bihugu, bakavuga ko ari abanyagitugu ndetse n'abagamije kwirira abaturage barya ruswa nyinshi cyane, ubundi bagahirika bagakurura bagashyiraho abandi bazabamirira gupakirira ayo mato indege bakazuzuza kugira ngo bongere bajye gukungahaza imirwa y'iwabo. Ibyo kandi nibyo kapiteni Ibrahim Traore yanze mu mbwirwaruhame ze, avuga ko atazigera apfukamira abanyaburayi, maze n'abandi baperezida bose bahita bamwiyungaho nk'uwa Mali, Niger, Chad ndetse na Ghana yamaze kujya mu bitugu byabo, bamaze gukora umuryango ukomeye cyane ukaba uri gutera ubwoba abanyaburayi n'abandi bose b'Abanyafurika barushaho gukanguka mu maso, kuko babona ngo impinduramatwara ya kapiteni Ibrahim Traore ikomeje kuyobora umugabane wa Afurika mu kwigobotora abagashaka bake b'abazungu bari igihugu bari umugabane wa Afurika imyaka myinshi cyane, nta kintu bayigezaho ahubwo ari ukwirya n'utwo bari bafite, ubundi bagasiga Afurika mu mwijima w'icuraburindi ukomeye cyane n'inzara itazarangira, mu gihe za zahabu n'ibindi byagatunze umugabane wa Afurika na peteroli byuzuye i Burayi no muri Amerika, mu mihanda yabo no mu mazu yabo na mize zabo nziza cyane bubatse, bafite ubutunzi bwaturutse muri Afurika. Ibiganiro byacu byibanda ku mateka ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigendanye n'urukundo rwa Afurika. Ushaka kugira ibyo tukugezaho watwandikira muri comment, ntibagire gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao.